Күтө күнен уаставаллах күндү көрөчүлер чорокчулугун олоктоктора. Бу күнтен ала айылгы народ амметін жетін Instagram страницатыгар уанна YouTube каналыгар сетте күнден сонуннар блогтара тақсыға. Сетинни төт күнүгер чурапчы улугун бахалга Андрей Тимофеевич Наговицын, онна улустагы муньях председателі Афанасий Афанасьевич Захаров чурапчы улугун олоктоокторун сомоголугу күннен әгәрделәтлер, онна жоғын жоммутугар наградалары туттардылар. Ол курдук Саха Республикатын автомобильный транспортын бочоттақ үләхетін үрдік атын туттардылар үлі ветераныгар Анатолий Николаевич Аржаковка. Улу сайдытыгар кылатын ихин үхі степеннәк бәленен Саха Республикатын телевидениятын тойгуна телерадио бери ветеранна бир дойдылақпыт Иннокентий Михайлович Слепцов. Саха Республикатын тыгтын қахайсыватын тойгуна Алексей Николаевич Пономарев. Улуспут за добросовестный труд бәлетінен Российская Федерация народун Юрегоритин тойгуна Антонина Павловна Перевалова наградаланылар. Наградалағын барата онлайн форматка ұтылынна бір дойдылақтар бұтын бұл сетігейлерінен итетік істіннек әғірдәлі Төһөдә бу хамсы колок путугар кейдер улус путугар үле хамнас көстәкте корбер. Ол курдук сәтинне 14 күнүгер эрер керестен жага бахынан аттабыт, чакыр нехлегер олоктоктор йөрүләре көйөк төлөн кейдитнен өрөгөйдөнүгә. Бу саха кехетен ордук тесиргер тын вопрос болар. Нехлекке газ калита Саха Республикатын промышленностька уны геологияга министерствотун программатын нөңө ытылына. Ол тугунан чакыр нехлеген бахалгыттан Константин Иннокентьевич Лебедевтан ыйытластыбыт. 2014 жылдан хаңылан бейін әліптер бұл адамата тәні өселемнаттан хаңылан көк төліні ағалады тұрушаммыд бұл бұл 2000 үлбәғыллаққа олыққа келдерен әлібет. Тәкірті күддата бұллаққа 2014 жылдан проега хағаланан 2016-2017 ғыллаққа бұны түркі селкулай ола өтен нәхелеге хинағы газопровод ардылдыуда Саха Транснефтегаз строительно-монтажный теректетне. 2017 хаваламыт Асия Сергеевич Николаев кирегаттаманы турусаммыт бу качтын үбүн буламмыт республикаттан көрдөрөммүт ил түмен через бегергереммет 2-нче хүлбага бу межпоселковый тура көл толон газопроводын таптырар булаңы келдерелмит. Үрілі қауыныстен тұрабыд. Оны көбір бұйылаттан бұл ООО Элпром Гастрой дентерілті акционнан olan көйен бұл август ойға 2-нче үлбе ғыллаққа бүтерен тұттар бұта. Ол күрдігіптан бүтерен тұттаран баран білім документациятын тоқпар документарын хетерен технадзорга, Ростехнадзорга газынға бартын тоқтаран или баттатан бүтті. Бастатан тұран мақтана мәті бұл республика правительствотыгар бұл коронахилек дебекке, тура тұрар дебекке үбілән көміріс бүтігер. Оннаттан ил түмәңген үлелер депутаттар бүтігер. Чолан Михаил Дмитриевич бүлі кетер деметі. Манна хүлді олыған үлелер мұндақтар аспыттары. Оннаттан баратын хептіқтік бұл оқсай политика хепті бәйіндері мүдірләмет. Олыған көйіні бары көмілән ағылды бүт яқын бағырым. Нәхиленнеттен бастықы бұлаңғы қатя бұл 30 жыл қоббаныры болар ден бұларына қаты бітер. Антон нәхилекпі тұхықтан, кем хаңа демонстан, кем ақылатын оларыттан, кем жетін перестройдан, әбей ұлатындаран, хүдді ағылды құлы барды. Антон нәхилек ханаты күшке кәлем тұрар. Ол күрдік біліңін бастан күйін беуғынша ғыл керебін жереті. Антон білін әбей керебет, бейме керебет денлер тұрырса жанлар әбіқтар. Анаттан проегін итимантағын баратын бұл 5 поселковой таппыт ООО Элпром Гастрой дентерілтәбет үлелі әжер. Келләге бей мақтанықпын бағарығын. Сығаната да хөпті ағуыз. Тоқпар қас бейден әлек кейт ұрысыра маны гыны қамды гыны қадирел бақ. Бардың толуян білі проекторын бүтірен согласованияна хардан. Онна монтажтарын білген 30 жыл күрдік ғылға кейдді ғаға.
Сетинни алtta күнүгер улуспутугар бир үйрүләк солунунан болла Российской Федерация президенты Владимир Путин илибаттагыннар төрөппүт албаната орденынан чурапчы нехилеген олуктоктора Адам Адамович уонна Евдокия Николаевна Таныковтар жекерген наградыламыттарын тугунан урак таксыбыта болла. Элбе хоолох Таныковтар жекергеттере сакаылын бастын холобура болан улуспут атын арас көрөктөгилерге көмүскебиттере. Маны серге бүтүн республикага 5 хайысқанан ытылыбыт сыл бастын жекергене фестиваль сүймердир көрөгөр элбе хоолох жекерген хайысқага чурапчыны хилегиттен Феврония Семен Андреевтар, тысерин жекергене хайысқага Анастасия Иван Шоломовтар баксыны хилегиттен, онна үгестери тутасылжар жекерген хайысқага чакырын хилегиттен Акулина Иван Ануфриевтар муңгутур кыйлагынан тагыстылар. Бу сетихилеринен кенелери бир дойдулактарын аттарыттан ититик истенник агырдалибит. Сылақсын сетинне ыйга нехленне кыстыкка үртеммит бир улахан бараханегынан тыга хайсыватын күнө болар. Уруку сылырга булахан жахал кең талаханнакты гытылар боллагана быйыл коронавирусный инфекцияттан олоктоктор харыстырсылтан бараханнек онлайн режиминен ытылдыга. Онтон электер битигер үлели хамсы сылжар баханы хайстывалар улуспутугар ты хайстыватын сылын чаршетинен онтан такса саңа котону бу күннерге үлөгай кииллерер буланнактар. Быйыл ты хайстыватын күнүн сетинни сүйдбе күнүгер делетенере буланнанар. Сетинни 5 күнүгер айылгы норот айметін жетегер көмүскүр аяran Аллах диен аттар сериге кыттынылбыт культура үлехеттерин сырдатар документальный кине сүрөктенне. Бу элбэхулеттен тахсыбыт барайыгы олоққа килдердилер. Киновек студия салаячыта Гаврил Лыткин, сценарий автора Мария Васильева, оператордар Илья Монастырев, Доржу Монгош. Аспыт неделе жоғын белеғанын сетинне төт күнігер бүтін республика дүнен режиссер Никита Аржаков тыгын тархан кинете көстүйті болла. Кине самай көстүйлек сыналара болтоңа онна мыддағай серигер отугар ұғылы бұттара. Манна улуспут эржоно берт активнайды кыттаннар кине тақсытыгар улахан көмінен орбуттарын туғынан режиссер Никита Аржаков улуспут олықтақтыргар бәйтін этитигер әтті. Күнді көрәтшілер манан тәттік сонуна бүттіміктен әлілер, анығысқы неделіға сәтті күн сонунлар берилерін кодтарыман, онтон әхеге өскөтін үшіге қачыстыға көрі қотын бағарар боллақытына айылғы Чурапча YouTube каналға подпискаланын. Көсөк қадері. Күндү чурапчы улугун олоктактара таржа олус тымны кыры кыхмыт тиен тиксен келле онна ону кытары эме бир калкы көрен келле ол курдук подъезддарга саңа төрөбүт коско оголорун барагаттыр үгеспит эме келле бу коско оголора көмө көрдүр кахыылара биһиги олорор жоңго уюлхабытын көтүдөр бу калканы кыратык кычатар тугар мен келдим улустагы ветеринария салалтадыгар үтө күнүнөн Бихел мен вопросым дем маннык. Же кылларын эге стерилизациялыгы то дем манна. Ата же кылларын беге планово ыламыт операция оробот. Стерилизация удаление яичника оробот тагалары дөрөбөт кына. Онда атыркосканы или кастрация. Деген билинги тургунан пандемия olan пока стерилизация оробот. Антон, бу операция төлөбүрдәк туу төлөбүрә хукты. Стерилизация кошек почти үстүрүн жатаксы. Барата кас кодтан үлөдүктөн хагала. Бу ветеринарное управление ухайбатыгар ветеринарная аптека дем бары бит. Ол аптеканы көрө бара нехе бит? Көтөркө, сүрөткө, бардыган алар. Полкалар бар. Специальный паспорт. Секс-барьер дем барды. Секс-барьер дем барды. Onu isteyen hayır. Kayak barbat bu arada. Barbat. Nah, situ galak empare betul. Mana? Bu marwala kejelasan materialnya. Arus seperti benar. Питание для животных. Bu питание да. Уруса, накка, витамины, минералы дем бар. Мастер. Bu sözün Allah mastır da.
Bu sözden Allah polkada. Sık emir. Üç aşağı ince doğru var bunlar. Bir tane daha tuhalak magazine bitti. Anton bu doktori, doktor burada mı ne? Раз концов для нас это на кастрации кине. Söyle kılak, ondan hatalak, kabarın kıdırız. Она Владимир Иванович улустағы ветеринарный салалта начальнигі бәйті-бәйтінен консультациялата, көрді экскурсиялата. Ой! Allah'ına olus olarak informasiya bağını bildi bit, gördü bit. Onun günde çırpçılığının vaxtaqtara kırılar gider repetnestak bolun. Ona ветеринарный управление келенге пандемия биттәгенә коскалар битен стерилизациялатарын.